Salibonani bafundi bogwalo lokuqala emfundweni yaphezulu. Ngiyalamukela njalo kuzifundo elizethulelwa ngabe EduWave. Isifundo senu lisethulelwa ngunkosikazi Doreen Mhlophe. Ngihamba labangani benu uThemba loSiphiwe. Bingelelani bantwabami. Salibonani bangani. Salibonani bangani. Bafundi, asingalibali ukuphatha insiba zethu zokubhala kanye lezingwalo zokubhalela. Bazali lababalisi, ngiyalicela ukuba lincedise abantwana abangabe bebhekane lenhlupho ezitshiyeneyo. Abantwana abazwela khatshana abahlaliswe eduze lezigxingi zomsakazo ukuze bezwe kuhle. Labo abangezwayo endlebeni, ngicela libachasisele ngolimi abaluzwayo ukuze labo bangakhuthwa yisifundo. Ekupheleni kwesifundo sethu kukhangelelwe ukuba lizabe selisenelisa ukwenza okulandelayo: ukuqamba izinto ezingadala ingozi yomlilo, ukumisa incwadi yobungane, ukubhala incwadi yobungane elandela isihloko esiqanjiweyo. Bafundi, namhla sizabhala incwadi yobungane. Ngithemba sonke sesake sayibhala. uThemba usibhalele eyakumngani wakhe uJames. Asihlaleni phansi sithule sithi zwi, silalele incwadi kaJames ibalwa. Sizaphendula imibuzo ngemva kokuyibala. Akusibalele Themba. Dopa Secondary School, P.O. Box 50, Maphisa, Khezi. 26 Mbimbitho 2024. James. Ngadana kakhulu mngane ngithola incwadi evela kuwe usithi ama-uniform akho kanye lezingwalo zakho zatsha emlilweni owalumatha esikolo sakho. Ngamangala ukuthi lalingakafundiswa izindlela zokuvikela ezingozini ezinjengalezi na. Thina kwesethu isikolo sahle safundiswa ngelanga lakuqala sifikayo. Wothi ngikuqathele esakufundiswayo. Umlilo ungaqala ngezinto ezilandelayo. Ungaqalwa yigasi esetshenziswa ezindlini zokuphekela kumbe ezindlini zokufundela isayensi. Ungaqala njalo kugetsi nxa intambo zakhona zingabanjaniswanga kuhle. Ungaqala njalo nxa kulomuntu obhema igwayi abeselahla engacitshanga kuhle. Lokho lakho kungaqala umlilo mngani. Ababhemayo kumele bananzelele lokho ukuze bangaqali umlilo engaqala ingozi ezingahamba lemiphefumulo yabantu. Njengoba usithi owenu umlilo waqalwa ngumuntu owayebhema igwayi ngaphandle kwesikolo, thina silenhlanhla ngoba silayo ifire guard evikela isikolo sethu kuleyo ngozi. Ngithemba lokhu engikubhalileyo kuza kuncedisa lani ngesikhathi esizayo. Banjani abangane bakho abatsha esikolo esitsha? Thina ngapha siyaphila njalo sifunda kuhle kwesethu isikolo. Bingelela abanye bonke. Incwadi ibhalwe yimi mbalisi. Ngakho ngivalelise ngathi yimi uThemba. Wenze kuhle Themba. Asimtshayeleni izandla uyibhale kuhle. Akuyiphinde Siphiwe ukuze lalabana abangani bethu bemakhaya abasemakhaya bayizwe kuhle. Dopa Secondary School, P.O. Box 50, Khezi. 26 Mbimbitho 2024. James. Ngadana kakhulu mngane ngithola incwadi evela kuwe usithi ama-uniform akho kanye lengwalo zakho zatsha emlilweni owalumatha esikolo sakho. Ngamangala ukuthi lalingakufundiswanga yini izindlela zokuzivikela ezingozini ezinjengali. Thina kwesethu isikolo sahle safundiswa ngelanga lakuqala sifikileyo. Wothi ngikuqathele esakufundiswayo. Umlilo ungaqala ngezinye izinto engizaziqamba
Ungaqala igasi setshenziswa endlini yokuphekela kumbe ezindlini zokufundela isayensi. Ungaqala njalo kugetsi nxa intambo zakhona zithintana ziyawuqala njalo umlilo. Ungaqala njalo nxa kulomuntu obhema igwayi abeselahla engacitshanga. Kuhle lokho lakho, kungaqala umlilo mngani. Ababhema igwayi kumele bananzelele lokhu ukuze umlilo ungamemetheki. Njengoba usithi wena umlilo waqalwa ngumuntu owayebhema igwayi ngaphandle kwesikolo, thina silenhlanhla ngoba silayo ifire guard evikela isikolo sethu kulezi ngozi. Ngithemba lokhu engikubhalileyo kuzalinceda lani ngesikhathi esizayo. Banjani abangani bakho abatsha esikolo esitsha? Thina ngapha siyaphila njalo sifunda kuhle kwesethu isikolo. Bingelela abanye. Yimi uThemba. Asimtshayeleni la izandla uSiphiwe ubale kuhle. Sesiyibonile incwadi kaThemba bafundi. Kuyini esikunanzelelayo ngayo? Siphiwe. Mina ngibona ukuthi uqale ngekheli yakhe. Ngemva kwekheli weqe umzila. Wabhala ilanga abhale ngalo incwadi yakhe. Weqe umzila njalo wabhala isibingelelo. Isibingelelo ubhale ibizo lomngane wakhe uJames. Uphinde njalo weqa umzila wasebhala umzimba wencwadi yakhe. Yikho sibili Siphiwe. Kungani uThemba engabhalanga amakheli amabili? Ngenxa yokuthi incwadi ekade eyibhala ngeyomngane wakhe. Incwadi yobungane usebenzisa ikheli elilodwa. Yikho sibili Siphiwe. Isibingelelo sikaThemba sibhalwe njani Siphiwe? Ubhale ukuthi James kuphela. Kabhalanga ukuthi kuwe James ngoba ukuwe James kasabhalwa. Nxa ehlangana laye umbiza ngokuthi James kuphela, awuthi kuwe James. Ngakho kumele sikubhale ngendlela esimbiza ngayo. Kuhle bafundi. Lani emakhaya Themba siyayilandela indlela yokumiswa kwencwadi yobungane. Asikhangeleni umzimba wencwadi. uThemba ulenjongo yokubhalela uJames incwadi. Yiyiphi leyo njongo esiyibonayo encwadini? Mina ngibona angani izinjongo zakhe zimbili mbalisi. Eyakuqala ubefuna ukukhalela uJames ngokulahlekelwa kwakhe langengozi umlilo oyenzakala esikolo sakhe. Okwesibili ubemupha amacebo abangawasebenzisa njengesikolo ukuzivikela kungozi zomlilo. Themba. Uqinisile uSiphiwe, yizo izinjongo ebengizijongile. Usifundisile uThemba ukuthi nxa ubhala incwadi uqala ngenjongo. Nxa suqedile ngenjongo usungabuza okunye ofuna ukukuxoxa lalo ombhalelayo. Yikho uThemba ebuza ngabangane bakaJames. Kusigaba sokucina sencwadi yakhe uThemba utheni engakavalelisi? Kungani futhi ekuvaleliseni kwakhe engabhalanga isibongo sakhe? Kungani Themba ungasibhalanga isibongo sakho? Ngivalelise ngokuthi yimi. Ngeqa umzila ngase ngisithi uThemba. Njengoba uJames engumngane wami, safunda sonke ugwalo lwesikhombisa, uyasazi isibongo sami. Akudingeki ukuthi ngisibhale. Sibazwile oThemba loSiphiwe besixoxela ngokumiswa kwencwadi yobungane. Eqala ngekheli, umzimba lokuvalelisa. Sizwile ukuthi siqala ngenjongo, sicine ngokubingelela. Ngithemba lathi sesizazibhalela ezethu incwadi, sizisebenzisa esikufundileyo namhlanje. Asiphenduleni imibuzo ngesikufundileyo namhla. Siphiwe, akusifundele imibuzo. Umbuzo wakuqala uthi, uThemba labeviyo lakhe bafundiswa ngelanga lesingaki ukuzivikela engozini yomlilo? uThemba labeviyo lakhe bafundiswa ngelanga lesingaki
ukuzivikela engozini yomlilo. Umbuzo wesibili, qamba izinto ezivame ukuqala umlilo. Qamba izinto ezivame ukuqala umlilo. Umbuzo wesithathu, isibingelelo sibhalwa njani? Isibingelelo sibhalwa njani? Umbuzo wesine, kuyini okuqalayo nxa sekubhalwa umzimba wencwadi? Kuyini okuqalayo nxa sekubhalwa umzimba wencwadi? Umbuzo wesihlanu, incwadi iphetha ngani? Incwadi iphetha ngani? Ngithemba seliyibhalile imibuzo phansi lani ngemakhaya bafundi. Asiyiphenduleni imibuzo yethu. Ngiyabonga bafundi. Ngithemba seliqedile. Asikhangeleni sindawonye. Labo abangakaqedi abangabi lendaba. Sizakhangela impendulo sindawonye. Vala umbuzo wokuqala. Uphinde usiphe impendulo Siphiwe. Umbuzo wakuqala ubusithi uThemba labeviyo lakhe bafundiswa ngelanga lesingaki ukuzivikela engozini yomlilo. Impendulo ithi bafundiswa ngelanga lakuqala. Themba. Umbuzo wesibili uthi, qamba izinto ezivame ukuqala umlilo. Ngizawuphinda njalo. Qamba izinto ezivame ukuqala umlilo. Impendulo. Umlilo uvame ukuqalwa yigasi, izingcingo zegetsi ezingafakekanga kuhle, kumbe ukutshisa utshani. Umbuzo olandelayo ubusithi isibingelelo sibhalwa njani? Isibingelelo sibhalwa njani? Impendulo yalo umbuzo ithi kubhalwa ibizo lomuntu obhalelwayo kuphela njengokuthi James. Kubhalwa ibizo lomuntu obhalelwayo kuphela njengokuthi James. Umbuzo olandelayo uthi, kuyini okuqalayo nxa kubhalwa umzimba wencwadi? Impendulo. Kuqala injongo kumbe izinjongo zencwadi. Kuyini okuqalayo nxa sekubhalwa umzimba wencwadi? Impendulo. Kuqala injongo kumbe izinjongo. Nanku njalo umbuzo wekucina. Ububaleka kanje. Incwadi iphetha ngani? Impendulo ithi incwadi iphetha ngokuvalelisa. Incwadi iphetha ngani? Impendulo ngizayiphinda. Incwadi iphetha ngokuvalelisa bangani. Asibachayeleni izandla uThemba loSiphiwe baphendule kuhle. Asimchayeleni njalo uThemba usibhalele incwadi enhle. Asizitshayeleni izandla lathi ebesilalele bafundi ngoba lathi senze umsebenzi omuhle ngokulalela. Isikhathi sesiphelile bafundi. Ovalelisayo ngunkosikazi Doreen Mhlophe. Valelisani lani bangane. Lisale kuhle bangane. Lisale kuhle bangane bethu.